Terazijska terasa. Već duže od 150 godina razmišlja se o uređenju Terazijske terase. Bilo je raznih predloga, ali ipak taj prostor iza česme kneza Miloša na Terazijama kao da se otimao od uređenja i svi predlozi ostali su samo ideje. I tako je i dan danas Terazijska terasa najveći neuređeni prostor u centru grada. Kako se Beograd u drugoj polovini 19. veka širio i razvijao, Terazije su uz pozorišni trg, danas Trg Republike, postale centar društvenog života našeg grada. Sa razvojem Terazija dobila je na značaju i Terazijska terasa, pa je tako već 1897. godine arhitekta Andra Stevanović pisao o potrebi da se s tog mesta otvori pogled na Savu i Podrinjske planine. Arhitekta Dimitrije Leko predlagao je 1901. godine da se na prostoru iza knez Miloševe česme podigne zgrada Narodne skupštine, a 1910. godine Jevta Stefanović želeo je da se baš tu podigne opštinski dom. Posle Prvog svetskog rata 1921. godine raspisan je međunarodni konkurs za izradu generalnog plana i u konkursnom programu bilo je navedeno 58 javnih zgrada i lokacija koje je trebalo razraditi, ali među njima nije bilo Terazijske terase. Ono što je promaklo onima koji su planirali konkurs nije moglo da bude neprimećeno od strane arhitekata, koji su uviđali potencijal te padine za razvoj grada i tako su mnoga rešenja imala terasu na tom mestu. Godinu dana kasnije, Beogradska opština formira komisiju za izradu generalnog plana, na čijem se čelu nalazio arhitekta Đorđe Kovaljevski, koja je odredila prostor između hotela Moskva i Balkan kao mesto lako pristupačno za publiku s trga Terazija, te najživlje tačke Beograda. U generalnom planu Beograda, koji je izrađen 1923. godine, Terazijska terasa je prvi put definisana kao centralna gradska terasa Vidikovac, koji je smešten u bloku Prizrenske i Balkanske ulice do ulice Kraljice Natalije. Beogradska opština je, u skladu sa generalnim planom, tokom 20. godina počela da otkupljuje imanja duž Balkanske i Prizrenske ulice i da ruši prizemne kuće. Kada su neke zgrade porušene, Beograđani su prvi put imali pogled sa Terazija na drugi deo grada, pa je u ondašnjim novinama zabeleženo da su se građani okupljali i bili jako zadivljeni kada su videli koliko se snažna i divna perspektiva stvorila i to u samom centru varoši nasred Terazija. Ipak, zbog imanja u ulici Kraljice Natalije, koja još uvek nisu bila otkupljena, i kuće koje nisu bile srušene, taj prostor je još uvek bio zatvoren i oko njega se vodila oštra polemika u javnosti. Tako je 1930. godine doneta odluka da se do izgradnje buduće monumentalne terase uradi privremeno rešenje, odnosno da se izgradi park sa 3 terase. I to privremeno rešenje postoji i danas, skoro 1 vek kasnije. Bilo je i ranije arhitekata koji su se bavili ovim prostorom. Još 1914. godine belgijski arhitekta Alban Chambon, radeći na projektu uređenja Terazija, obuhvatio je i terasu. Odmah po završetku Prvog svetskog rata, 1919. godine, austrijske arhitekte Emil Hoppe i Otto Schental uradili su projekat uređenja Terazijske terase. Oni su od terase želeli da naprave splanadu oko koje se nalaze nove zgrade sa spomenikom ujedinjenja. Bio je ovo grandiozni projekat koji je trebalo da pokaže moć nove kraljevine, ali jednostavno nije imao ko to da plati. U želji da trajno uredi terasu, Beogradska opština je 1929. godine raspisala međunarodni konkurs za čitav blok između Terazija, Prizrenske, Reljine, Kraljice Natalije, Pajsijeve i Balkanske ulice. Na konkursu su učestvovali arhitekte iz mnogih evropskih zemalja, a pobedio je Nikola Dobrović. Park je bio zamišljen monumentalno, sa 2 velike kule između Moskve i Balkana, kroz koje se ulazilo na trg sa vodenim površinama i fontanama. Nažalost, u svetu je počela ekonomska kriza, pa se odustalo od realizacije tog projekta.
Posle Drugog svjetskog rata rađeno je nekoliko neizvedenih projekata u rasponu od skoro 6 decenija, od 1951. godine do 2007. godine. Vreme je da konačno uredimo Terazijsku terasu. Ne samo zato što je to posljednji neuređeni javni prostor u užem centru grada, već zato što će ona spajati stari deo Beograda sa novim gradom koji raste na prostoru Savamale i Novog Savskog trga. Terazijska terasa treba da bude put kojim će se Beograđani spuštati na Savu, čije obale smo konačno otkrili, očistili i uredili i na kojima se rađa novi grad. Zato će novi uspon Beograda, koji se događa posljednjih godina posle decenija tavorenja, obeležiti i konačno uređenje Terazijske terase, jer kao da Beograd nije potpun i nekako je nedovršen zbog toga.